धेमाजि जिल्ला गगामुग मिमां हालामनि नोलोबारि बैसागु आफादनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआ मैया 21 आरो 22 साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै वर्ल्ड आर्ट डे बैसोमुथि सानखौबो फालिनाय नुनो मोन्दों। बे बैसोमुथि सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो एमएससिनि इसि मानगोनां प्रबाद बसुमतारी बिथाङा। दिनैनि बे गोथार सानखौ लोब्बा लाखिनानै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायबो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौबो लाफानायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय गगामुगनि बिमल गयारिनि खौरां। नलबारि बैसागु फोरबो आफादर सभापति सम्पादक तथा সকলো কৰ্মীবৃন্দক মই বহুত ধন্যবাদ যাচিব লাগিব। কাৰণ যোৱা বছৰ প্ৰথম নৱগঠিত এই কালচাৰ কিবাটো बैसागु फोरबो আফাদটো আজি দ্বিতীয় বছৰ দ্বিতীয় দিনত ইমান ধুনীয়া কাৰ্যসূচী লৈছে। খুব মই নথৈ সুখী হৈছোঁ। কাৰণ এই পিছ কমিটিৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কালচাৰেল কিবা এটা আহিছে, চবেই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। হাজং কিবা কৃষ্টি দল আহিছে, টিএমপিকে মিচিং কালচাৰ দল আহিছে, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আছে, নেপালী জনগোষ্ঠীৰ হাজঙৰ আছে, ৰাভাৰ আছে, সোণোৱালৰ আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কালচাৰ কিবা এটা আহিছে। খুব ভাল লাগিছে। শান্তি পিছ কমিটি পিছ হোৱা মানে আমাৰ এই অঞ্চল নলবাৰী এৰিয়াৰ লগতে আমাৰ গোগামুখ এৰিয়াৰ লগতে জিলাৰ এৰিয়াৰ লগতে যাতে গোটেই বিশ্বতে যাতে এই নতুন বছৰ যে শান্তিৰে পাৰ হৈ যায় সেই পদক্ষেপটো লোৱা যেন হৈছে। তেখেতসকলে কৈছে মোৰ আগত যাতে আমাৰ অঞ্চল যদি শান্তিৰে যায় তাতে বিশ্বতে শান্তিৰে যায়। আৰু যিটো আগতে নিজৰ নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাগ ভাগ হৈছিল যাতে একেই এনাজৰিতে একেই বান্ধোনতে থাকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমিল মিলা প্ৰীতিৰে আমি চলিব পাৰোঁ, যাতে সংহাৰ খাব পাৰোঁ, কোনো যাতে বাক বিদণ্টা নহয় সেই পদক্ষেপটো লৈছে। সেই পদক্ষেপৰ কাৰণে এই আজিৰ শান্তি পিছ কমিটিটো তাৰমানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰে আজি বড়ো মিচিং ডিউৰি যাতে ভেদাভেদ নহয়। আমাৰ মিচিং কৃষি দল উন্নত হ'ব লাগিব, বড়ো গোষ্ঠী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষি দল উন্নত হ'লেহে অসমৰ কিছুমানটো উন্নত হ'ব। অকল যে বড়ো কৃষ্টি উন্নত হ'লে অসমখন উন্নত হ'ব, কোনোবা অসমীয়া দলটোতে বিহু দলটো যে উন্নত হ'লে অসমখন উন্নত হ'ব সেইটো নহয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিমানেই কালচাৰ আছে সেইকেইটা চবেই উন্নত হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ অসমখন উন্নত হ'ব। বিশ্বত মানুহ দৰবাৰে আমাৰতো অসমখন এনেকুৱা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমিল মিলভাৱটো চলি আছে, সেইটো আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত আমি দেখাব পাৰিলে সেইটো বিৰাট শান্তি হ'ব। সেই শান্তিৰ পদক্ষেপে এই কিবা আজিৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। আজি বহুত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম আছিল, জনাত মানে আমাৰ ধেমাজি সমষ্টিৰ বিধায়ক বা আমাৰ মিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰমেশ পেগু ছাৰ আহিবলগীয়া আছিল আৰু প্ৰধান বৰা ছাৰ আহিবলগীয়া আছিল। বিশেষ অসুবিধাত তেখেতে তাত আজি বিশ্ব তাৰমানে আৰ্ট ডে কিবা আছে আমাৰ বগীবিলত বিভিন্ন প্ৰায় 12 পুৰাণে কিমান বা গছপুলি ৰোপণ হ'ব বুলি তাত গ'ল। বিশেষ কিবা কাৰ্যসূচী সেইটো আজি মোক এই দায়িত্বটো দিছে। সেইকাৰণে ইয়াত আছে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সব বড়ো সাহিত্যৰ পৰা এপছৰ পৰা আইজন চাহপাত UPPO XBLT XNDB গোটেই বড়োৰ সকলো জনগোষ্ঠীয় দলসকল আছে। ইয়াৰ বাদে মিচিং ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক, নেপালী গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক, ৰাভা চৌধুৰীৰ সভাপতি সম্পাদক, তাৰপৰা চতুৰ্দৰ সন্থাৰ সভাপতি সম্পাদক, সোণোৱাল কছাৰীৰ সভাপতি সম্পাদক, হাজং সভাপতি জনগোষ্ঠীৰ সভাপতি সম্পাদক চৌধুৰী গোটেই জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ববীয়াসকলে আহিছে। খুব ভাল লাগিছে। আজিৰ যাতে যিটো পদক্ষেপ লৈছে পিছৰ বছৰ যাতে এই পদক্ষেপটো লয় সেইটো মই ভাবিছোঁ। আৰু প্ৰায় মই দেখিছোঁ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে আৰু সেইটোৱেই অকল নহয়, বিভিন্ন হাইস্কুলৰ হেড ছাৰসকল আহিছে আৰু বিভিন্ন শিক্ষাবিদসকলে আহিছে। মই খুব ভালে ছাৰসকল আহিছে, LP স্কুলৰ পৰা হাইস্কুলৰ পৰা কলেজ লেভেলৰ ছাৰসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন আমাৰ এই বয়োজ্যেষ্ঠ অঞ্চলৰ বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিজীৱীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। তাত কিবা এখেতসকলে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এখেতসকলে ইয়াত আহিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমাৰ নৱপ্ৰজন্মত উদগনি দিছে। সেইটো মই খুব ভাল লাগিছে। बे नैथि कालचारेल जिथु नलबारि बैसागु फोरबो आफादनि गासैबो आं साबायखर बावनांगोन। दिनैनि कालचारेल पिस रिलि खालामनाय ओंथियानो बेनो जाहाथे बाव जोंनि बर' हारिल' नङा, गुबुन गुबुन हारि माहारिनि कालचारेलफोर दं, मोसाग्रा खावरिफोर दंफैयो। हाजंनि दं, मिसिंनि दं, राभानि दं आरो सोनवालनि दं, बर'फोरनि दं, नेपालिफोरनि दं, बहुत विभिन्न जनगोष्ठीफोरनि दङ। थारमाने बेनो जादों ओंथिया पिस मानो ओंथिया गासै जाति हारि माहारिफ्रा खौसेथि शान्तियै रुजु रुमै संसार जालायनो हायो आरो जोंनि ओनसोलजों लोगोसे गुटै बुहुमावनो जाहाथे शान्तियै जोंनो थानो हायो। जोंनि संसाराव बिफां लाइफां दाउसिन दाउला मानसि जिब जुनार गासैबो अनलायनायनि गेजेरजों शान्ति थानो हायो। बिनि थाखाय नैबे आरो जाहाथे जोङो गोदो गावजों सोरबा हारसा सोरबा बर' सोरबा मिसिं भाग भाग जादोंमोन, जाहाथे बेयो खोब गासैबो खौसेथि जाफिनो बा हारसाफ्राबो एनाजरि एखेबारे बान्धने जुदि थाके সেইটো কৈছে मोनसे बान्धनाव जों थायो जाहाथे भाग बिथन्ना जाया, जों खौसेथि थानो हायो। बिनि थाखायनो बे पिस कमिटिखौ लादों, बे शान्ति मोजां गोजोन माने साहा हान्जा सुनायखौ लादों जाहाथे जोंनि नोलोबारि ओनसोलजों लोगोसे
जोंनि जिल्लाजों लोगोसे गुटै बुहुमा जाहाथे जों सान्थियै जाहाथे थांना थानो हायो सुबुं माहारिया गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारियाव सोर सोर आलासिफोरा बाहागो लाफैदों हाल- माहारियारि आफादफोरबो बाहागो लाफैदों बेयावथ' आं साबायखर बावनांगोन बे बैसागो फोरबोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बाव बर'नि साहित्य सभानि दङ आंनो साहित्य सभानि बरदोन आनसलिक पाइपलाइननि आफादगिरि एबसुनि जा गुवाम आनसलिक कमिटिनि आफादगिरि जों नेहाथारि बिथांमोननि मावथि हान्जाफोर दं TMPKनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि मावथि हान्जाफोर गुरखा स्टुडेन्ट इउनियननि दङ नेपालि छात्र सन्थानि बिथांमोननि आफादगिरि नेहाथारिफोर दं हाजं स्टुडेन्ट इउनियननि दङ आरो सनवाल कसारि छात्र सन्थाननि दङ राभा स्टुडेन्ट इउनियननि दङ चट्रधर स्टुडेन्ट इउनियननि दङ गुटै हारि माहारिफोरनि माबाफ्रा जोंनि गौथुमफ्रा जोंनि बर' हारि माहारि गौथुम गुगामुग जोंनि आनसलिक कमिटिनि हारिमुवारि आफाद गुटै माबाफ्रा दंजोबो आरोबाव आइजो अनसाय आफाद UBPO आरो जोंनि बर' हारिमु जुदि गौथुमफोर दङ गासैबो जमा दंजोबो आं खोब गोजोननाय मोन्दों थारमाने नैबे नैथि बोसोरनि नैथि खेबनि हाबाफारि लानाय खोब गोजोननाय मोन्दों आं बर' थुनलाइनि आफादनि जानानै आफादगिरि जानानै बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो रायजो राजाफ्राबो फैनानै जाहाथे खोब फिस कमिटिनि माबा फिसै जाहाथे रिलिज खालामनो फैदों बै हान्जा मोसाखावरिफोरखौ जों साबायखर बावनांगौ आंहा राव गैया थारमाने बिराद गोजोननाय मोन्दों आं क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रोजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।